obi atonka no cre am say na me sha me ya kwala almost be 16 to 17 years na me father esuma me say me nko me kru e obron half kentampo chiri na me kodru ho na ma ofu dua kashu kakra ma me support wo mo ti e ba say me free ho no asase na yera me kakra ma me kodo obi die nti e ba say me hya kashu no na me sticky kofa me busu ni bi die e ka ho within 3 days na mo buy na no mo on so kakra mo buy na mo bubusa ho asem na me ka kire mo say me mistake na fai sa mre mu so na chieftaincy e we family mu obi like omo pese ohene na ekudi omo side e na me mama side so pese ohene no e na hima no kudi omo side e na ye ntokwa nti sa issue no e fall in that moment na nti na omo pese like metanase omo pese omo de me kotum prison because na me di ohene wo sa kunwa no so nti na opese wo se me record na ode me kotum nti me wo ho me wo na me fisi bia omba bebele me be metana ho a omamba na me fada so ye sofo na o se mebusuafo na ache me dia mo ampe kwan ombe fa so a ombetumi abele me try na obi ama nti e yare hosem kakra ma me could prison almost 8 months 8 months me won me twa almost be 4 months to 5 months na me fada ankasa bai senka oba bi me free prison ho na prison officers no ka bibi se sisi me twa wi nti e be ya won twen na nka me twa wi me twa wi a na wa ba fa me na ka ode me ko nti empani ampa ko dru ho itwa we no wi me twa me sentence no wi sentence no me twa wi na me bai na kasa na njemu me fada no so na oyo ohene wukrum ho na ukutwa enua kakra na enua na ukutwa ye no na omo so omo nte ase se ono so akutwa obi land so enua nti ono so omo jele no omo jele me na kwotena kete baako so edi aduane baako na me discharge eja no na me ba kumase nti me ba ye na aye arehosem mabusuafo nyina yimi am obi a mpese like ombe hu me eje me papa nko a na me se me che mabra bomu nsem a me experience kakra e de achira mansa bedase uri ankasa de sen e frame me Elisha we ase e na okodwumadi enie abrantie yi nsem nyina se meto wonsem ase a umofrase a onya mfie dunum ekodunso no e na opapa se konchi na asase dawa betima do eye cashew yes okoye ne sa okofa busuan asase ebusuan bisa wo so oye sorry ne munu no na mse da bi obokro no nti ko afiase ne ko sua nyansa bra obapa betwe we afiase wo ene wakutwa aba nti uma abusua anasa ahwefo ate ase se ewiase ati we abusua kra no etimi di ohaw na mane to no krepa mimusawo eye wunsem kakra obapa sebi abusua na ukowu no eye obapa abusua ana mame abusua ana ukodo ayasase no me fada abusua mo ukodru no uba busani amane se me pa cho papa se me ma minchi o wasase bi wo ho ana mo wasase bi wo nti me medo me pa cho man kan show bia na me nim land no so be na enam se asase na fu bebri nti no e ma era mani so kakra o poka cho se asase e wo no ana ya busuan asase nti ko ne kodo me ma me land o maame o maame eye enafem na jafem eye enafem nti ejafem mu na che me no eba bidika busa o se asase na akodo so no eye o papa busuan asase ana o maame abusuan asase ne me kodo so na nkasa ye me maame abusuan asase ba na me papa so family so share the same distance boundary okay ya hwade o maame no papa o efri ekuru ba ko me pa chan okay enti asase na akodo e no eye o papa e de bonkum na o maame de nifa me pa chan enti okodo papa asase no kodo okodo o maame abusuan asase me kodo me maame de no e na me try kodo me papa nua de okay na yen hwa de o ha nim sebi so bi e ma wade na akwa ware kra na sebi uchi eye etrinsa ana se utua eho etrinsa e ma ne bejitum se eye wodia o papa ka kire no uyi adanse ana okwa abusuanim no
didn't know when you dance say papa papa swam say me de afu and abusu panyini me you dance say papa say me do afu ase na ne ma media yeah me ma me mum na kire me hie na no be wan fa man rem ugina no na kire me say me twanfa ho na ma me ko do e no ma on so kakra ma why okay ye hwa de o ma me na kire na o ma me kire wa ko ye no ene ajauti ukohu se sebi eye asase no enyo papa echie no anaso papa asase na okodo no udwa to abusu an o ka say mistake nti omfa nche na nka nkodo eye echire de no pass no me pa omacho within 3 days no mo be hwe cashew nti me pa omacho se nko mo fa nche be na nam chieftaincy na wo me family mu nti no e de abufu e bai o so say ukope eye ahini ni bi aha man ko pipi be na omo ka se mimi mumu no wo hin no free so a mimi mumu na omo be kirikire me kwan me fa so a me di hin no no so nti ukoe se me fata se me di ahini aha omo amfre me nti afu okodo ye de na e wo twaka wa ahini ni mu ne e mom so so mo de ko e prison enam se sa me father na me mother family e wo nsensem no nti no e ma sa me papa ekuma na ne bufu se sa de na sidia ene obede be block me wi uri gwa to ko papa o papa kuma na asabi kodo na sase no ese onfa ncho enye mfom so tu onfa fu no ena so onfa chinchina obejelu e bia nyina so original se chinchina obon kro no ona wo ka bi se amanfo ta wia na e wo ka su no enti a ode nyina so a ode me ko me ba mi dua mango ana mango anyini enye pe esa cashew ewia ene cashew ebe nyini enye pe edu cashew no udua no enya mfie sen ansa na mo ba fumu wa me cashew no de na me wo almost 12 years ana mi dua kakra na me ma me su do nti take almost 6 years to 8 years ana cashew no man so no already no so no mo so start your mo do mo de do ni na so esun bo mo pe. Oh, I see. Oh, papa, man, I'm saying. Me pass here for. I didn't know oh, papa shall say, Kono could be a phone one pound school. A whole moment, me na me de kind door at 2 me mamma so. Me father dear none land in Nino, but me father near and land in the air, and me mamma a bossy. As I know the cow, I was open. Me pass No one feels saying. Now 12 years to 13 years. And of course, I said so. Me pass the didn't na wakra abofra asabi wuni mama ne amamre o papa andi wonim na so wan kasa kodo asase no sabre mu na medikan ya do de dada but na mani apaso me betena kumase me doctor wansa na me betena kumase ntiminya almost to 16 to 17 years na me san call back se me kwa hwehwe de me cashew na ntimi koye na anyini na aso abaso na da wa no so ni nyina function wo na ma me kote nti o to de na ukote wrong me pasan ni nyina na tibom bebre obekọ no cashew no me kura me woni picture me wo ne camera wa ha ma twa ne video wo me camera no so say possible dia me to me dia chill na wan kasa wo view ha ona e share no city we sure so yebusuani ma omo me pasan we sure so yebusuani ma omo pasan pa e ba sa no o papa de na mo no tufa ho ene ni nua e hia o ka bi se ahensem no enam se oye like oye osofu nti no ahensem no onu mumu no na nka ni be si hene but enam osofu safu die nti no entumi amana ko hensai ena oye na adwen se ene sa na tie dia obeto aso edi ni sofu die ni so ba ya chi me ba ba se ya chi me no enam sofu die nti no ontumi die ni mu enti ni ba no ono no patche se oji eni mu na okoyimi a ombeka se wonu mu na hye mema e ho no metenase oh okay metenase ba me de maintenance me metenase se ebia ombeka se wona asoma me se minkodi se adwuma nti oja hye o monsa se ono kura ni ho a sa papa no wo ho kwan se me ye bone bia wotea me nti makoye se adwuma na watumi akuhu na nka watea me dia ene ne opi bia no so wode ye me na me nwudi a ene omfanya me no no edi se adwuma ya jelu we de oko 1 year into 8 months about 2 months frame uko prison no
Send a hositie. Kwame so to meet na prison or a try. Prison or no de ubi should be bow, but ukudra send a baby ano where the mind for no on bemo wedriane anopa ewia enwumre yebemo wedriane na aduane di mu no so no wonye obi a wo visitor oduane di mu ense danya great enya correct ma isu wonye obi a wo visit wo de bi ansana osu wenya body enti sa rashes scan rashes big. Adenti edan na se mu da be 44 pe no e kono so dan no hit wu fine bi ani although ye da almost 26 a room be either 26 a room be either 26 even sometimes more than 26 be 40 people mo da saying ye da like fish saying sadi ye be kan say na sebi o your friend yana Johnson ebedo sorry and just so the one I do a shank over. I say, what toilet place here like Ubi to me, I call private here, Johnson. Me ba. Just so me, and the 26, a dynamo bomber. Me free muno. Kwame should me fa because space in you made me. Let me tell me, you also answer me fine fa. I don't know, obey my one sasso. Actually, sell the penino. 2 miles or so, no one because a mumma beam. Oh, now more beam when I wouldn't. To call you so bad. I say, baby, I want one please. Na me how chromo pa. Be share me both one, me share me road ibuno. Na afi na wo be pija on sane abra praise obi anko. I say wundi o so bi ne di so ti. Den ya obeye. Wanye so ahunto. Ndi mu so time to time. Be ba so han. Le tatete mo amko prisons no. Helpa na mko fa eye bone esa de ba wiase. Sana wo ko hu no ho ana prisons sana wo su hu prisons wo de compare wiase na sana city prison na nkasa no ho se obekọ na obepeki subanbo ni bia na your character e crowd because okọ wa your groups bi wo ha eno kan se okọ ho for instance me ko see na me wo me preachi wo preachi na da bia ya frame me ahomache ebo 4 o'clock 4:30 na ya frame me sole osofo ya sole ye wo don bi wo pan osofo asole ya sole gidigidi na obi asole na edu asore bre na wantumi asole abebo ti e wo se ye 4:30 no eso na ye bo be mu a wo ye osofo a wo sole gina mfimfin na wo bo won sem na starting parable na e kan say praises ti ne basa obi a be sorry no so ka boom within 30 minutes na wa ya asole na wi na masanda ti e bo 4 o'clock 5 o'clock ombe senya na mo nti 5:30 no na mo nyina mo pia abonte yanhwe na wo eye abonte me kire ewiase a na otu se de ekasai na wa sorry bti sen uko no na uko hu nyame ana no na me preach dada na me your small boy 12 years me start take bible preach abonte na obi anim se me de area ho no de me preach e ku deeper life nti na ekọ ho no so no still na me ekọ ho na sa nya me som na mfimitrim okọ no okọ so Pentecost Baptist Deeper Life okọ to sa so no ho ana so fu bi na ati na so na okọ join you ekọ na o ma ye ni university ada so we kremoni o we den ni o possible say any din enyo bia na ti be o ma take this as a prison church nti na possible say we kremoni we den ni o e wa so okọ aya sorry ene siwo ene won kremos sorry ene wo a Christopher sorry and I say eye musel na mo sha say ye munyam som no de ye wo apata bi wo ya born for church. Oh, I see. Ti edru worship morning na and the inside ho na ba bia woda na ekwa na be worship. No, you see no say de amanfo ye chi omo abonte owi no mu ho no ba mo mu raw eye prisons wo na we de efo ho e da pampan so fo na mu bom na ho nyina yekumo se tama ye bo wi ase no eno kra wi no so no monom me koy ma hu adu bia se kind of say blue chamo kra na ma hu bi wo ho na blue na wi na omotai nom e kwa be so na ba o appetition jaisa chief appetition general omonom general to me ba prisons the general salute omo ways of me see omo to me package mo na bra wa na say kwa be so ni bra o no prisoners na to me di bra
Mumu prisoners no. Me passion. Ena mumu timidi kwa meso. Sometimes we are obe pompe e dey ahye ne trum. Se eye nsa oman say opia bonten a wode what do you call it? Enye nsu kra pan bread. Obe school bread no mu. Obe bomu choku. No dey appetition every. Enye saso wonya dokunu bia. Obetumi a school inside that address inside to say to anakasa. Na wa address ne kama na appetition egu. Wode ene rubber ni shima na wasan ya chechiri. Yen hwa de oho. Appetition, tramol, blue. Ena se obi to dokunu gari echichiri pano inside one emu de para ne boarding. Akona kasa no obi anton e kana say what do you call it? Appetition ho be ono no beto outside na wa be no on ton no. Oh, odi floor be no. Na wa be no. Be ni na moton. E woton. Enti e fa say blue tramol blue nkwa na mahu no. Mahu tramol woda. All right. Ene say bi obetimi anya dokro ni meku a on so ton no. Emu de na ne boarding ho. Dokono so no obetwitwa okase wato me fan say dokono full one one CD a obetwitwa mu nketenkete 50 pesos no so nya ne fa so shino mu business o ene ze dokono aduane boarding ho nti we obi a wani da fo ma obepia ba abonten no na woska I see ye hwa de ye tatete we ye oho ne say mani ho nti mo an boom tugum obi boom tugum me paso debi obi an try me because of me worship no nti no obi kura nye ne we so betumi abekasa asem na kire ontumi ede be pa na ma wo pa o prison say ready enti me pa me ko Facebook ntini de be pa na ma wo prisons de be pa na shew nkran so prisons prison ho na kasa no ma bebre ho a okọ ho a ebetumi ahye woden wo obi a on lusi awa barbom a beka se ebe hye woden ena sometimes no ma bi so ho a wo hu a obeti shock se nka me ofia nka ade wi nka enye si like say wona yim be obeda eho no edura na ajo a ore be ho saa eho ntontom ho sonkrosu ni ade a essay life sonkrosu no de omodos ti edura na ajo a obiara ho sometimes ko obi ntumi ensori engine ho be wote wo saa na de achi na mo wana hwe no nti no oyobi a ompia bonten a anopa obi apia okoda no okọ adwuma no na obetumi arrest no wada so anajo de untumi arrest in that way because ntontom na saa sunkrusu omo ha adwi edura na adwa no obi aka ne nchi se me wo ba bi da ma beda ha nti no saa bre no mo no wo adwensa kira saa time na obesesa yesi mo ankasa apart from say mo ano abana yi mrama mo say ebonu nsi amun sorry mo koda eye no num no mo say leader no wo mra bi ode ma 99 laws ebi kan o mo ka kire na say na mra no sitie o mo kan ni nyina ebi le de say me fa na say tamoson say ye bought lockout say inside there we no permit say wujina bonten a asembeto ye to so bi laws wo bebre yen kontokwa like yen ka se sebi yen ka o maami ade so ukobo maami ade ni din wo kwa ende ye de bekwa ko bodue o ba bi chi no ye wo wis na ye faka untumi mi wa no enko ka se o maami ade ye to so bi se wota awo inside the wa ye be ma problem me madana efrime trouble no law ana me yefre ya be ko di aduane no me pa so we yefre yo ya na eji so ko toilet no na se toilet e ba mi na ji bum ai asema ba ye nta wo ho ye nunu ye tiri mu wo ho ye mpro atale mu wo ho ye ntwitwi ye se wo ho enoma bebre sa ye kum so close bi o sa tontom kame ma bon tontom se me ku and there no problem oh I see
yɛmfa daasɛn tuntum nkɔ hɔ daasɛn tuntum aduane na yɛ tuntum a yɛmfa nkɔ hɔ oh na betumi de medua na Africa ntia be hyɛ dan mu adi obetumi de abesin sɛ server na yɛ neat nko ade a obetumi de akɔ hɔ oh I see mo pepa ho yɛ pepa hɔ hɔ de yɛ neat yankasa so nkrusu no nko ane ha mo de na pepa ho yɛ de omo na sapo betwitwi dan na ɔma pinti ɔma yɛ hɔ nyina neat to be pinti like obe brush ho ayo wo kama private no so no e wo so ye neat na e ba ne se na so isunkru so ni sa mo basa ba so no de tete o hye obia beto so ama one day e wo ho de daada ya de a e wo ho bia beto so bia so eja kokko unya danfo bi unya aye asori ba bi unya asori ma ana asofo se oba besraw ebusuan bi bai papa no nya nuhu bi esa we ebusuan enti oba ba hwew ana obeyiwe firi ho in fact busuan ni bi ensi ho me father ne only person a otumi ba ho oba ho first day no ye na adwen sen ko bi yimi but month na metwa enti no omo ama permission say wonyime nko because na me month na ka me news a enti no omo ye na adwen say omo ka kire ne se wontwen na sika na a wo de bebele me no mfa ma me na me nye chop money I see to ono so ye ne sa pepe me da se eye menua eye Elijah na otene kan se abrabo mu ohawa mane a ofa mu no na wo de wusu e wiase na oto no e ma bibia anye tra menye wadwen se obi ade da okra na wo de wadwen e be fa ana se oba abeka nse na me fa e be na okofa eye wrong thing e wiase na okodwumedi ni hye nso se eye asetrema brabo eye susumsem ne kan wa ase na menwen ninsem oka nyina ne se odo na busua asase o opapa de bonkum ne maame de nifa okodo papa de okodo maame de na no yin se eye ne papa enua asase ene wakodo odo at the age of 12 years okohwe se aso aba obeti no nso nye bibi de adi okoya yese abusua se okodo eye ade anya ne dia enti onko fi asemra hwe amane ne ahwa wakofa no eye asetene mu abusua otiwa sabi hwe okasa yi hwe odanti yi hwe eye kwan sabi ofa obi ananka kaka wakasa obusua di media ni ku Facebook bonten obetimi enya ye YouTube ne so TV na hye nso ma me edusa na frɛ wo ye goye filling station wo ye macro o say ye wunam kwa yare wa obi a ye tetew bomodi answer be frɛ wo 0550 110115 0550 110115 and 0557 009824 o say men kan jo say eye STD me kire eye junsom yare na say wase yare obi ano infections bi e obi ano bomodi answer obenya ni ndori bi na wato se usisi ya oya se kadwo me kire se obema na to form bomodi answer obenya ma me adusa ndori bi a beboa wato petiga na mamu ye nyina ma me adusa number na 0550 110115 and 0557 009824 oh going filling station oh macro kwan so udru macro wa na going filling station oh na ma me adusa butu edu ni juma time da so o say on do obu akwa yarwa be na how time da so ni o say yarwa biara e kire wa adwen no wa agasa wo apomuden so no bomodi aso be friend 0244 774 282 0244 774 282 now kwa me catch us say eye enuam kunu nuam ho de esusimsem kwa ne kan wa oho o say atebusa enyere kwan me kire eye ejaba the spiritual professor o ye enuam kronom susumsem be ne how so otoyento so wo court issues amane be da wo famu wo ye susumsem bomodi answer be friend 0547 149640 0547 149640 ejaba wa ha sei ya don be twetwe nkomo akwa makwa ba ya ja kofi e bia bokori e o kofi adom ese akonfu ne chef furugu ese asofo mo jifurugu ya hye dodo kofi furugu me ma wa no nsi enya konfo ne chef wamu a furugu de obi atimi hye tebi uko bible mo se difo no munuma no montade ne mu nhye e wo sa bible ni kofi ma menkyere wade furugu hye e ya de a obi atimi hye
Nana timishe. Nana timishe. Nana timishe. Difo timishe. Obi atimishe fu. Comfort timishe. Obi atimishe. Ena meshe fu. Obi atimishe. Ena meshe. Ose me su kala we. Ochina me hye we. Sa. Me sha tade foforo. Ne enne. Eye juwada. Okrada. Enye me krada. Eje Monday ose white. mate. Papa yen hwe abrantie e kasa emu nyina no. Na me hwe nyema bi wom. Ba ma hu nyema no so. All right. Eye se ono papa na kasa mo ye D4 na so ye sofo no. When bisa akrei ne kremu adwuma ana se ne kra be mu asetana na akɔwie ni sa. Kofi yen hwe ade bi ha, o hwe twere semu a. Asem bi si. But me ame ebi to Joseph. But onyankopon hye na ni onyam. Life ya wonyema miensa ehia wa brabo. Number 1, dinse. 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 So be courageous. All right. Number 1. Number 2, abutre. And number 3, entiase. I say Reverend Mrs. Ameche, I love the woman. Nini ma me depa no no. O se ano do so a. O de ukosi. Se eni do so a. O de ukosi. Odo yeko mano. Oyedi. Obi anwa me dan no. O se brini wie dua. O yele. Sai Christo. Oyi pie. Onim di oyi nti obeyi we. Obeyi we o se yi na pie. When I yi na pie no. Na urade kan se me kiram se wo san ho den a. Obeye the great hero. Abranti oti. Na me ka kiro. Butepa edenanim. Ye hwa de wa say me nyame ba nyame ni wo me ho. Edinti odi me fa saati bi oyi a omane bi ma abrafo no. Me ba fom se me so konfo. How it is. Enuntina abrabom. Adwumam. Asetenam. Akontuom. Ubenya ka ya wo nye. Okwa bisa. Awasa bisuafo bisa uti. Awotwem. O kan judge 13. Obi a memedi de jaba. The spiritual professor. Me kasa de me sasi me bo. Bi judge 13. Kan ni nyina be si. Na odu 12 na. Samse papa. Didi de manoa. Obisa abofo ne se me bai na sade ne dey. The room. Eni na sade. Na sade. Oh yeah, na brabo de boy wiase. Na dwuma ne dey. I see. Enti sankabrantie papa anana wofo. Ebra oba nge no. Ana ka otu ana mokọ de hunufo wo. Ekoye ahwehwemu a. Ni nyina ka bepi. Oba ni obrempon. Nimum ekwansi. Ano. Ya de ne befem. Wo hu 2 box. Yes. Enti said e fitafo nyina wo 2 box. Okọ say koto spanner. Yeah. Flat say ni 2 box. No cre plumbing. Oh, 2 box. Obi a 2 box. And I am right to hear 2 box. Ana do ko pay. Enye wono a. E ba ne senti. Eye na wofo. I see. All me gina. Eno na me kan sem bi atra sofo binum say life. Ya wa 2024. I see. The place and yema nkoya emlem obia. But blame yourself. And we mu ya dia ema oso and you nyam dead. And we mu enya boni. Na Ghana problem ye ba ko pe condemn. Oh. Enfie urade. Oh say adum nyame de ma. And the correct. Abrantie afiase na ye hwe ade bi wa. Saadi we ni da bi mtu bi pafo. Ahwe. Bibi a we ye bia no bisase. O hwe na abrantie da ni mfie na ma ni nimdie na ntimi ankoyi ama no. Ana se de papa no ena nimdie na wo fom. Abrantie ne ka ho. Abrantie ne ka ho. No pre. I see. Obi sa be ka kire. Na opre. Ni bibi a we ye bia no perentem. Obi sa no be ka kire. Mimi yo difo. Ni bibi a we ye bia no pese. Nipa who say you ampa. Ono na eyo no. Ono eyo no. Ehwani mu ade. Enye ehwani mu nso. But bibi o ye bia no odense yoyo. Se fo we na meto a opeso beto. Sa don obedo tete kese a onunwe ya no nto no.
Who probably shall e true on na o bi bia e show pehwe enye show because or the zig me twa no say phone we make us me ton me bo sik 30 million me ndidi betu susu sa on to ya ne hon to no na di no adi side say me ye adwuma me ne pa nyina hu say na ye adwuma but life no go fie hu ne hwa de the same way they call prisons ne papa ono the same procedure and they call papa so they call prisons nkrabia ko fi yan wi ade bi wa enu ana mi tichi amanfo bi nema mienu spoken word and written word spoken word and written word na ya twera to abusuanum so be yokuni but wa anya ho adwumanti ene ba ne ba sa obede but okodemu ba so a ebe mu nyame enu nyama daddy o se ni papa na ko so yo hene ana so fudie nti wanyo number 2 sisi abadi so ya disqualify no o wa hene mu ko so okodemu ba the correct oh no sanka oye ho dwuma anke yeyie the correct me papa na ko so odu hene obe ye sofo ompene wasem nti na won so be ye daachi hene nti susum no ko fi oka John 11:48 o se ye jani sa nipa nyina abegi na di de ma susum adwuma obi ye wo hene ohima osofo ana wo ye leader na wa mpa kwankyra bibi tumetu mpofrim no yes what about you saying me number ni 0548 86 47 01 and about 0547 14 96 40 me dey problem what dey susum sem anya honam nyina all right the way problem whether spiritual or physical na bia me adwuma me wo kumase kononum enwiem ade a me kina ti me ye bibi enyeyi me besa masomati because already an kan sa kofi I see abate ma no so kakra na MBA phone line no na ye hwe ahwefo hye no so sese wo haw amane bi wo prison wo pese ono ye che wo haw amane bi a frame 0244 84 0108 0244 84 0108 media no ku Facebook ntin so wo haw amane bi ana se okotibie bi na pese ono ye che aside this one a free 0244 84 0108 asema papa ne ka no se na ozuzu hu no asema o kan na e no kwetudu ma woni so kakra asema na o kan na e no kwetudu ntubi e no kwe woni eye opapa nua no e sha asese mo pre eye cashew no anza wodi kasaya obi se wa ya adwuma bi nti chinchina o so de wa de ma okoho wodi edi tembi abufu me pa so da bi every day am ko ho am ko do ewie ye no kasa bibia amba ba cashew no ye se me sisa ene ma sabufu do bai oda so tiase me pa so oda so tiase me pa so wa hu me da ama ono so kra ne ba no so yesi wakuwia obi cashew the same thing ama nipa na yesi nka watch no because of me di no nti ba ono so de a chew pakoy e ma tutwa sa me pa so nti de obi bi generation to generation o papa bae na o se okutwa obi nnua na wanhwe asase na a okutwa obi nnua obi asase no sen na obi sanse se papa mi ankasa no wankyere mi yi o kan wani manim o susu koye no obi asase so na so kutwa nnua no amohu me pa so nnua no de nya me momu na me twa me kire papa se nnua na de ba e prince le o kan no yes ejeli ni sei ije no 3 years du twa odi ja no twa me de ja to onu twa de no wani 1 month 1 year ma na me tese owu oh Jesus no oba ni krum oba echi ni nchi ansa when 3 years dey mu 1 year grant no utri ba bonte utwa wie 3 years no ai utwa ni was utwa ne sentence ni nyina wie iyi no wani year no owu fi efuto bi oka bibi kire wa bra prison so na de na okan
ahensem na no ka ho asem kire me say efie ho no omo ana weki amasa ade na sinti obi obetena konwa ne so bia na niguase beto no me ntwa wa no me father we so no so teso right now make I say ne baba akon ekofa abaya bi fi Nigeria bae say niguase na bi to no omo ma ne ko repu abaya no papa okodo na sase no papa wo hene a wote so ene ya make I say the same temptation bi to no ema ono ne ba wakofa abaya na ba fie no ko repu akola na no so ekọ ahenfo ankranza ahene ho na omo kan so wo hene de esi ni si na sto na oda so teso ewiase ena okwadwu medie na make am say abrabo yeboy ya setem na ewiawe na sewe ensem bebrebe ne wom onu do foso do te die na osusu woka wadwen kire wo sen efutu be na wo fam bida obetimi ne ya che e wo adwumadie so number na 0205 500 215 0205 500 215 ubetimi badwumadie so ana ubetimi afre 0244 84 0108 0244 84 0108 maybe phone line atum o so ahwe nkire ne sen abranti sebi onye kwadwefo o adwumaden pa peso oyo ne nyina ne yekua ne papa ene tu ni fopa se menua school munim de ene eye fie nim de nyina yepe pomode so du fie nim de no kokodo amfanya kwadwefo okodo a saa otwaro meet okodo de papa asase so okodo de mami asase so okodo ya saa eye ni papa enua asase asamaba papa dan fanche no odna ko fiase amani hunu akotwa aba the same kwaya faso akoye no saa so na papa enso de be to no we fiase wo openti me eni nchini nyina antena ase okọ opa no me ato saa kunya na oseka de badie no so mama na amfa asa akunya na sani guase amre man ba no saa be pe na akunya ne beye ampa no mi na hyase oso wadwe nkyere ne sen ejaba wa ha onso de na dwe nkyere aba oso wadwe nkyere ne sen free 0244 84 0108 ana 0205 500 215 eja Kofi asa me no be din komono ya fa for dibi hello eja hello oben ka se bacho o so ye ni komo hello 0205 500 215 0205 500 215 akwa mitio confusion na me can simbi spoken word and written word sisi ani papa kato a spoken word se abusua na anya ho de a omenya mane obi obetra so bia babenya problem real ade mu wi as spoken word hu chen written word I see because osoro nyankopon bo wi as no spoken word we mra na we yaba we nya ho na we yaye ho enu ntina o kan Proverbs 17 number 1 o say kontomware say asundwie wo eyesin efia aforia ye ma na so okonkon I see papa yen hwa de papa ni free efiase na bai na ano bo wi nsunsu bi pa no spiritual implication bi wo ho ana se asema okan ni to de ne kra ebe sa enya asem na okan ye o se prison na enya ni pa nyina kra na pe ya oni awere ho itimi I see enunti na ma sa spoken word no aye adwuma mo mate hello papa pacho di be kasa free e na o mo ni so ma me pacho e fe mi sister free and kasa. Oh my lord, who is this? But there are so much break. Na matana se na mo hwe me okuma wuti. Be di jumadi e bero. Pacho ni din ewiase na okwa. Ebusua so jitim se ewiase na okwa dia. E ka hu se ewiase de obo soro ni asase a owura. So owura dia na o mra ni amane a odidi so. Adeche ni adesan yewe. Adeche o ma nipa dasani na adesan o ma odoma na odidi ni juma.
Edru nwura odipa da se ni pentem etu ni prum efi se bibi wo ho edi na wo ho we kire me se ewiase na wo kwa enka eda anka entu prum bibi wo ho enti na eda etu me ka wasem kutu bi wo ase ewiase wo bu so ho pen what na se adwen ho se edru nwura ohan no ebobo no kodru na adesaye no osum no kodan na adechie no ohan ni free feneba we kire se ewiase na wo kwa efi se ewiase Edin, internet say, if we are say, and now. Eti come home, never said you made Embra Kumo TV. From Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. Medawas. But there's so much bread. Namatas and Amoshame Kumo TV. But did you made a barrel? What you need if we are saying Oka? Ebushia, so you can say we are saying Oka, dear. Like I will say. We are see your boss on us as a ura. So radia, no mania mania or did so. At the chain at the same way. At the Tio many padasani, not the Sayo my or the Mount Dini Juma. Edwin Ra, or the padasani pentem, or to nip fanche, say if Dino, Ebonani, Aja, Sebi, Edia Sumabai, Abai, Caniano, and Yedia, Abai, and Enedia. Nti Ebonenika crap, Monfanche. Jumadi ewiase no jumadi bituswa yekwe ni kakrankan utbe aba jumadi so abra offer 0205 500215 0205 500215 Elijah wa say ejaba the spiritual professor and so wa say dey da epron nyina ne say eye menui ne papa asase ya da ho no so onko do eye cashew obabusuam cashew eye abusua adwumadi a omudi e wo yo mastrem mamenfa eye obi a wabaso hello the pacho me no na me kasa na fidie ne ekoye no but mame yento aso aha me se me ba okwakwama na fa ne ba no be ka se me se na de obi dipa no okwa ne che na da no so age na de be pem na fin wotwi na kwa na gina ya basa papa betumi aboa me a na me bisa mate mame o de no eye nhwehwemu kakra se obefa jaba number no anase epon a ofra me a na edi enkomo wadaroma why info la we aso ana 44 ne so why ofra me a mefa ni nyina why me pa show you be da say 0205 500215 wo subeti member dwumadi so ewiase ene kwadwumadi so shenso YouTube yes Bonti TV Saanso na Facebook yes Bonti TV ubenya wo esuo ba YouTube ne so okọ tetan so ho ana ubenya ye ejaba spiritual professor also so eboaye ma dwumadi ye de bro saanso na medimafo herbal center ewo obuakwa Coopers last stop also kan ho bia ye de dwumadi bro edusa GS also so hello Are you ready? Are you ready? Only freezo. Ajaba. Kofi. Ya twaso. Na me can sembe. The guy that was last week. Peniba. Hello. Good evening, madam. Hello. Eba to meet you also. Good evening. Mama, my so good evening. What your child when uncle? My mom oh, I'm an ebia. Me say me pon no one friend. Why? I'm a number 0244 84 0108. Oh, how am I near friend me? Sounds now say nan sama kan ope afutu obi dia mana friend was 0205 500215 no so 0205 500215 now so what to menu iPhone why hello Aja Kofi na me can sembe. Penny bi ba me chen last week. Was it bibi odi ne sabe som bia enye yi. Obedi ka 1.9 billion. Eka. Ekoya asase ho. Obedem ka chese asase bi. Na ya busua asase. E na utoye. Gina so hello
Hello. Hello. Pacho oba dibedi so a low volume no ne enkasa mentie ho e wo ya fidi so abranze mehwe wa utie ho e wo ya wa nkasa u TV ni so Mr. me enkasa na twe ho efri ye u TV ni so ame fa me last call se entimi amoa na yakọ ajaba aso ye bebi obutu ye krono mu nuam sunsum se mu de otenete how amane e bia e we de e kire wo so no jaba e betin tama eja obi ama ye dia ye ko ye wo ni ni nkomo abrante owura no ba ye so obi aba e famous be kumi famous Christmas okọ e si ya o hello yes sir pato di be okasa free watch am on neso ka ka mo ai line munya maintaining 0547149640 ejaba e number no eye sunsum sem eye abrabo mu na sabi wonte ase fra papa no afutu wo de be ma se sunsum me na e hawa ana se eye ebisa bi tuana na wo ya tuana ma na fra ejaba yakọ eni kofi ewe na me monitor enti obo na mtren se na ya busua sas bi na oton ye wotu bibi kakra ba omsem ana wo fa ka chon sta de be CPM enu ka de so ko bo bra no this can kotema otoka no oton kofi enne waye mobo ewi ase ade a me ka tire dop ehu pa spoken word spoken word say any party free ni kra ni ye bibi enyi entna ho amachire de say abrabo ya dani ubo na nye ya tuanamo me de ye problem e kam menum oba no nsa wonu wi o de to anu afa o ye sofo o bi e church e peja na comfort awurade ankansa me de ye problem ade a doctor say no run for your life una djuma onyo oba be ye hwehwem adwuma be na me ye be ye yi me wo kumase kono enuam usi nuam ho a onsa right futukwa da ho ya de kota da guso me be board kase ya yen brand ya twa so come and see come and see brother never heard the problem adwuma da counseling okay brother counseling ukua da counseling ya wa da mpaibo efiada ya be spiritual bible university college memory da e counseling kwasiada e glory service enye be hwade wa wona sabi omone omabusua etie asodi nti mamene sori ya ekua mebodua kwa wo be brese the spoken words na kese ofi ni bebe wo wi ase ba 70% e spoken word yes ade wi ase ni tofo that's am we e ya de yi according to Proverbs 18:24 papa ti wona mo no me no mo ma no but go be ade ba ko ni Jesu ya ba ko pe ubi Genesis 27 39:40 ora ne say on kan peso na obetena na mom so bo mode kentre ho a ubi yi kodua beba nte na me di fo to bo ase o krante so on krante o sekai asenu mo odru me me kofia wo me yama ma antra krante so papa akoto latest phone and the net ekata me so ma antra krante so e di krante ni gina ho ma de an o sekai en krante e ye sekai na so me nkuta sekai me nyew e debuo e tete ne gina ho ma ye ni pass tenem ni pass trade gina nya so be kentre ho be ye hwem mo so we ye hwem a na be the cost nebo osesa obo modern na kentre ho a ube yi konua no ana konua ye ntena fie ni konua no debi o ka Matthew 11:28 a osena mo amoye adwumaden na waso amo ne so ano mo mra me nkyɛn obi a wona dwuma ye wo pastor dwuma ye wo evangelist dwuma ye wo preacher dwuma ye wo teacher dwuma ye wo difo dwuma na wo dwuma ne se ye wo difo sunsum sam wo de sunsum sam ye hwa de ura me buso se ene wo hye furugu o si da bi ko fi nye furugu me se ye juwada atade e furugu de ba kala na me kyerɛw enti abrabo ya bo no entade kala e ka o se usua abofo ho nema geology enji bia wo eda atade a wo se
Yes. And then Monday. White. White. Ochina the color. Obi kula pen wo twere. Na je for makwai. So that day. Bible mu o twere nim. O say o de mamokwa. Enso mfa makwa. Say be tie afidie so. Ko be tie, mati mi akyere. Mati. Ade abeli ji wo mi wiase ba akopɛ. The tertiary no. Ade abeli ji ba akopɛ say the person. Ana mani ji. Sa. E brother red. E brother red. Ochina mesa kokɔ. Eye. Ufiada green. Eye se me ton tare do. Yawada yellow. Efiada white. Besraw. Memeda black. Besraw. Efiada yellow. Na je pon rade. So se menka. Dabi. Am so bati fi. Ko she kokɔ. Kokɔ yo china. Se ko she kokɔ minim. O china. Me wona branche obi afemi. Abranche wadaroma. Obi wo Vietnams abrade nyame. Me fia obi wo fia na wonya mane no me nkoja o. Kofi uti TV so ye nyina ya busu ya. O se niema mienu. That is spiritual. Ochina red or wine color. Nkode ne yakun. Nkode ochina bofo no. Oni sunsumu abrafo. Owo bofo. Ochina branda. The name is Samuel. That's yeah. Samuel. The name no. Obi a wode de. Ukuyada head. Green. Ukuyada green. What's the next for uniform green? The head. That's Raphael. The name no. Nkwaje ni. I see. The great Japan, me be friend Eja, the spiritual professor. Soon any papa ko pere no. O say how amanie bisa obisa for onyera kwan. Yes. Onso wankasa wo yire kruma ba hinti. Ye bo wedwase a. Wo te crying obi de ni humpo. Wankasa sebi. Odi book munim de nkwan nti ama wa yire wo ye wabrabo mu. Abrabo ni show. Ene Kwame papa wo ho, Kwaku papa wo ho, Kwabra papa wo ho. Adentia because when bisa entu wankasa ababo ni twa ntu bi abebo obrebo bia no tutobi die nti amasebi na do hwama no ejeba se etu atwa ama wate omode so be friend 0547 149640 and 0548 864 701 ejeba yeko mi 2 minutes efutu ben Kofi efutia ebreben me dey bribia free na Monday to fear da biya ka me. Okay. Kofi entra fear to bo mu park so. Run for your life. The correct. Ade abi ni yo meka. Wa de ayira e ma me ho. So wa de ayira ma ne ma ho. Wa nye fra e ma ho. Okay. Abodam e ma ho. De ka biara. Obe ma ne call off bra. We peja bucket. E kam me no. O to aye nto. Wonyima na sei. Be ma ne ba no ko. Obi ji wukunu awade anka ne sa. I see. Kofi mawie. Medase. Me kasanche. Ejaba na otene nka no oso owoye ekronum nnuam. Uduru ope enye bibia biem. Say me si ekronum ennuam. Frɛ number na. Frɛ number no 0547 149 640 and 0548 864 701. So offer no unya na ye WhatsApp audio. Me pa me dindi eye asumasi sei ohaw ne amane sei ne dam so me pa toteme nka na wa mamsumi nsa ayede enya friend ni nyina your WhatsApp number 0547 149 640 and 0548 64 701 0548 864 701 abra ye ko afuto ben ye say dey adwuma na yo me ba to me your phone no computer repairer me repair phone na computers. Oh, I see. The future be the ma wona se bo mu hwa me wo de ma me nua no mpanifo ne nkuma ne se obi ete hɔ ama na nya na adwen se prison to me to no na hwe yi wo se hwe ho so yi wana mo tu mu wadidi ba bia obeku bia wo se hwe ho so yi because ne wi ase na asem to me tu bia at sport wani na ho so no asem bi to me ato woni mbrebe to nti wana mo tu no wo se hwe ne yi makasa ye mu ebetumi atwe problem any amane ye de amount but we expecting ebetumi happen no onya what me kuka kra maku so banya kuma bi kakra bi na ne show oh I feel maybe PB me nya right one to a professor me nya wrong one what your mo the menu almost okay hey o yo mo sana wibi menu bi sir hey akezi na no dio abra kubia pa
Mr. Ejaba ba Mr. Maniti wa bre Mr. Ejaba ti ni so memfa mokungum Mr. Ai o na nja num ti ena Mr. no num ene le che maro e go mokenkan Mr. Eyo ko abutu re o tatu abusiafo de metimi akasa obia ne se nyakopon ya doma da bia hwe Koowaa TV ye woni pademo o problem fabra reade fa so o yare fabra wo dia wonyo fabra ukuru jao empachew eyo mi twa yiri jao empachew apante wo hwe na ki ebusa park adwuma be pa no koyo kofia kwan ho yeri besia media no ko Facebook ante yeri a mechere skuto yi pebre no aha na mdu besie hye so ejo da kusi fiada no so pepe ne atenase na otwe ne apon esunsum se mabrabo mu entasem so wo ha ma na bia me number no screen so from 0244 84 0108 0244 84 0108 so nya sa djumede we na opese afoforo hwe bia eyesubodi TV Koowaa TV ejaba otiase ejoda kusifiada yene ne eche djumede susum se ma ha amane bi fabra wate ye ben boaw ne yatenete media ni ku Facebook ten ha na mdu djumede besi peace bye bye be da so much bread na matena se na mo hwe me Koowaa TV be djumede bero wato ne din ewiase na okwa ebusua so djum se ewiase na okwa dia e ka hu se ewiase de obo soro ne asase a owura